Tibai ule lalding heti pautu kani a January ni saria tangani som pasari in kar chunga kaushan rongbol na chanchin tlang pui ngai thla in ilau thlir hawang u General Secretary le Pastoral Coordinator ten twal thu bolte le thaizo lantlo January ni som sang ni som ni le pakhat pathia ni khan General Secretary Reverend Ephraim Din Moya Reverend C Chun Tluanga Pastoral Coordinator Reverend H Vanel Ruata Lecturer JBS tele nula any ramthiang limi LDC te chuan Mizoram Baptist Kaushan twal thu gilit twal thu bolte le thaizol te to inan kala Kaushan shwai tu ten laudong songin biak in saklai mek te en ho le income ho na hun te an manga in fui tharna le tong trai ho na te nei hun thata kan mangani Shilenkara Missionary Day man ani January ni som pakhat sang ni som ni le pakhat thochan ni kha Mizoram Missionary masaber te lauthlen champa phak Missionary Day ani a COVID-19 shileng laka mi puite kan himna atan sarkarin in khwa khirna dan asiama wangin inkhom le in pol ho na lamte ati thei talawa chuti line kaushan tam takin ma ani rem chan ang anginan manga thingtlang mun chen khata phei chuan ruaine na lompo an ombok Kumin Missionary Day ya hian Mizoram Baptist Kaushan chuan headquarters atangin zinglam le zandama thupui abwat saya zing income thupuya Philippi bungli changli thu lalpa chuan lomfo ro u ti le zanlam income thupuya Nehemia bungria changsom thu lalpa alom kan sakna ti thu manani Aizola chuan Missionary Day lomna income hi zingdar saria McDonald Hill zarkota nei ani a hemuna hian lom thu soi tong trai na nein Mizoram chanchin thalo lu dan le sap upale pubuanga te rongbol na tlang pui ngai thak ani bok Kaushan tam taka Missionary Day lomna income hi nei thelo ma se zing tong trai income huna pathian ne na lom thu soi na le income hun pa nga ya biak ina tanga thu cha puan chuana nei ani Planning Commission sang ni som ni anchukom Tunkar thole ni le ni lai ni January ni som pani atanga ni som pathum sang ni som ni pakhat khan Mizoram Baptist Kaushan Planning Commission sang ni som ni chu sap upale pubuanga hall sergona anchukom Planning Commission Chutkom na hi convener Reverend Ephraim Din Moya General Secretary in Kai Shwain he Chutkom na hi Assembly Executive Committee ma a anunhung ber turani to a Planning Commission in Rotna Asiam Zongzong te hi tun thla January ni som ni le ni som ni pakhata Assembly Executive Committee a phar anianga March thla Assembly a pumtura chhop chwa ani to don ani NCCI Day January ni som pasari Tunkar pathian ni January ni som pasari sang ni som ni pakhat hi Mizoram Baptist Kaushan ni poimo National Council of Churches in India NCCI pathian ni ania kumina NCCI Day thupui Krista I suwa a chuan inza in pumkhat in ni si a ti ani kumtanga chuan NCCI Day a hian pathian ni zinga NCCI rongbol na tlang pui tele headquarters atanga thupui thansa mangin tual chung kaushan te na thu cha ngai thlak thin ani a India rampuma kaushan sang te inpum khatna le rongbol ho na atana inpum khatna kan nei zel theina na infui tharna atan manchin ani kumina ero chuan COVID-19 shileng awangin kaushan income program kan lamang theilawa kaushan hauten ni poimo program bu a NCCI thu chungchang thu ziak te lo chiara tongtrai na nei turin headquarters chuan angen ani NCCI din chanle thil tum bulpui ber chu India rama kaushan sang te inpum khatna thazok siam le sa kho zalen na von him ani zel theina tura malak te Christian te torna le nek chep na alwar zel lo na tura malak te retheina bo tur le nam noi nungzok te hum hal te hi athil tum le malak na lian ber te anne India rama Christian Paul inzom khom lian ber National Council of Churches in India NCCI hian BCM chukum sang ni le pasari atang khan kantel ve a pathian ram rongbol na malak na chi sang le thatak tak kalpui mek tu NCCI hian kaushan Paul sang som thum kaushan inzom khom Paul som le pariat le rampum huap Christian Society som pasari zette kan thok hawani MGKP Executive Committee meeting na yani
Tunkar thole ni January ni som pani sang ni som ni pakhat khan Mizoram Chalai Christian Paul MGKP Executive Committee Meeting BCM Committee Room BCM Officer ko na MGKP President Reverend Valelmuan Kimakai Shwaina in nei ani meeting a hian MGKP Rorel Income February ni som pakhat sang ni som ni pakhat hian BCM biak in electric veng aizola nei tura COVID-19 shileng awanga sarkarin income puile program poi mu ami pui pun khom aphal sakza te thirin MGKP Rorel palai turan bithia fela Pastor Bial tin atangin IO pakhat zel intir ni se kumin pi ka chuan unit IO chu intir lo mai ni se anti Rorel thlen kim zana palai lom na income nei chin po kumina chuan nei lo mai ni se anti bok kumsang ni som ni le pani MGKP income pui thu puyatan Krista ta na danglam ngam ti chu thlan fel ani bok tin MGKP income pui logo chungchang po ngai to in MGKP income pui sang ni som ni pani logo tur in siam siak buat sai ni sela January ni som pariat sang ni som ni pakhat chunga thelu thei ni se anti logo atana thlan chua ne na loman cheng sang ni le citation pek ni se anti income pui thim song po buat sai ni se hemi lama malo la turin Reverend Kelel biak enga tangwal si vanlel din tharpuya le nula jailerin tuangite ruat ngal anni bokani GKP Coordination Committee Aizol ten Missionary Day den chenin natlangan nei kumsang ni som pakhata lengpui daya GKP Diamond Jubilee puala sap upale pubuanga te thala kan lo tar to chu January ni som pakhat sang ni som ni pakhat Missionary Day khan chei that natlangan neya signboard thar vo in amun le chevel te ti fai ngal ani bokani Missionary Day ani angin Mizoram Chanchin tharon thlena changkan na le masona tam takron thlen tu sap upale pubuanga te sha rengnan le an ngai hlut zia le an na tho awanga an lom zia lan tirnan he hoarding che that natlang hi ne yani he signboard hi uluk le tu takin GKP Coordination Committee Aizol te hian an enkola license shran pa na yin kumtin encol to department renew an shin bok ani he huna hian GKP Coordination Committee shwai tu ni lai mek tele shwai tu hlui te ankal khoma lom thu soina program toy man ani zawain chi bai ule aming chulal din sang nam te nia GKP Coordination Committee Aizol la chairman ni lai mek ania wena hian Mizoram hun sanga anrong bol pui te sanga mi te missionary te chi bai kanan buk chewa Mizoram Baptist Kausan chuan when he mun sanga Missionary Day hi mani ko sana te man na ania COVID-19 shileng awangin kumina hian bekin ate kan mang theilowa amai ro chu ko sang te chung ko program te siamin achen te chuan YouTube live stream program te mangin he Missionary Day hi Mizoram Baptist ko san chuan ursun takin e kan manga ti chuan e ke ni GKP Coordination Committee Aizol te po hian Roman na kan han siama e kan missionary masaperte headline muna lengpui khobula tiang hian an lemte tar tha in tiang chuan kan missionary masaperte tar than hatlang Roman na kan han siama hei hi GKP Diamond Jubilee puala sang ni som pakhat atanga kan ti tran kha ani voina hian kan missionary te kan hrenga chanchin tha Mizorama chanchin tha ron thlen tu te kan hrenga an zara voini hun hui kan thleng thei ani chanchin tha me cher situ te Mizorama ron situ te ani na angin an mani hi kan ngai sanga kan ngai hlu ani ti lan tinan voin thleng hian ursun takin kausan te point program kan siama voina hian an mani hriat rengna nipa formin headline huna an hoarding kan tar hi siam than hatlang kan han nei ve ni GKP Coordination Committee Aizol ten mun sanga kan rong bol pui te Missionary Day hlim om tak in man kan ringin kan be seya chanchin tha hi kan thupui chanchin tha mitin tan ti kan thupui ani angin kanom na mun thewa midang te tan wal som na ni chanchin tha thil tulam ha thoka kan rong bol na len zel turin e kan halin song hal bok ani alome Reverend Sivan Leldika AGS Mission in Chonpui Kaushana Missionary Day man pui January ni som pathiani tlaya Kaushan shwai tu ten income ho na hun nei ani he hun hi upa JLL chan hima Mission Committee Chairman BCM Chonpuin akai shwaya
tual chung corporation chairman upa si darji kan hun ser aman zo a tual chung corporation secretary upa hsl sang puyan inmel chat tir na le corporation report lang puya pe bok reverend dr c wanglel dika ags mission in thu cha le mission rongbol na tlang pui so in mission rongbol na chungcha nga zo na sang hun te hongin income ho na thatak nei zui ani chon pui corporation in hetyang hun thatak kan pe hi ags chuan lom thu so in mission malak na le bcm rongbol na kalzel turatan theito patran la tharzel turin afui bok General Secretary Reverend Ephraim Din Moyan Ramchhung Mission Rongbol na Missionary Day den cheni natlo January ni som pakhat khan brule chakma te zinga kan rongbol na mun then khatle BCM biak in sakmek te en puin Reverend Ephraim Din Moya chuan bel thei putlunga si new work mo le zol puite atloa bel theya hun mang masaberin tuk chhuan te ein thoktu te fuina hun te mangin thoktu ten kan mun ma school le biak in te en pui na anne nu in putlunga sia phele in putlunga sia hian thoktu de ba ka BBC le BCM shwai tu ten lodong songin in pol ho na hun te mangin kumthara kan rongbol zel na turata na in fui thar na hun te man ani income khom na nei nu hian putlunga si a school building thar sakmek tele biak in sakmek te thoktu te ne na en ho na nei ani bok putlunga si atang hian new work mwal pu eflal humlia na te chung tho na huna phele in ani nu panen hian income na hun toy man ani nuwa zol puya kan rongbol na le biak in saklai te tlo tura phele in zol pui bial tu pastor Reverend Ramwana punte quarter za caution shwai tu ten lodong songin income na hun manzui ngal ani a caution shwai tu te hian zol puya BBC le BCM biak in saklai mek te an en pui ngal bok ani biak in saklai mek te tlo ani nu hian kan thoktu te le school omna mun lama phein heta hian thoktu te ne na income ho na hun man ani a General Secretary hian thoktu te fuina le tongtrai sakna hun te amanga pu ar ngak moya headmaster ne na changin thoktu te malak dan tlang pui le ruang man na te ngai thlak ani bok COVID-19 shilenga wanga school le caution ruang man na anga rongbol na peng sang akal lei theilo laya General Secretary in Ramchhung Mission a thoktu te le caution te amun nge ya kala anma ani fuina le anta na tongtrai sakna huna mang hi thoktu te le caution ho te an lomin thlamwan thlak an ti thu an soyani khati zong khatun chuma caution rongbol na chanchin kan ngai thlak ho thei te chu an ni a clear tu te in zawai chunga lom thu kan soye